Kapitan Enteng! Ay, dada. Narnakan ni Banang. Nandiyak makaturog. Pampanunutat nga mga no ada kain-inaram ni Banang. Makariing sana. Wan, Na, agyaman na, Sir Pulis. tagainip sa mad. Awan, Sir Pulis. Thank you. I love you. Chup, chup. Na. Kanyat kahit asawan na tagainip na. Makin-inagak iti pulis. Mariingan. Ha? Ay, Inteng, nakatugaw ka pala ang dita? Di ka pala maturog? Sa anak pa yan makaturturog. Sige, makamu ka. Ituloy kong ti maturog. Ay, nagmayat jay tagtagainap ko, anaputed. Ay, sapay la ko matama ituloy pay. Mayat ka no ti tagtagainap na. Anya nga ta aparte ti tagtagainap na ti mayat. Jay nga ta maki-in-nagak iti pulis. Ay, rumwara kon, Inteng. Ano ti i-deliver ko ita a beauty products. Nagpapintas pa'y sakbay arumwar Ay, makaamu kanton nagluto iti kanam inton aldaw, Sakit kundi pulbus. Ada ka di pa'y nalipatak, wano awanan. Kundi lipstick pa'y. Hoy, Inteng. Pa'y akit kita ang naklatan. Sakit nagpalda iti nakita. Punon samat nga adakras na adun. Ay, inakmanlangan. Sige, makaamu kan dito'y balay, Inteng. Sus, nakabangbaglo pa'y. Punon samat nga ada pulis na. Ano ti pampanunutan dito paraangan? Pampanunutot no kasano ak amaadaan iti kwarta. Apa ti kwarta? Natural. Igatang ko iti kayat ka. Akas ko maitian niya. Igatang ko iti sandal, palda anak kiteng, lipstick, pulbaws, bangbanglaw, kandag dumapay apagpapintas. Adamanan inapala mo na niya. Ay, unay kangaminan ti kastoy abiyag ayat. Awan pa'y kanas. No apay asaan kabak ng anak ki asawa. No apay anak ka pobre ka badaw. Nagadulaki nga ibagbaga mo na ya. Awan ngamin makukwartam. No kayat mo ti maadaan iti kwarta. Manggad ka. No ko matabak nang ka. Di awan ko makiparikaw. Hayahay sana ang buhay kaw. Mayak man iti parangan nyo paray. Hey, masurunak iti balay. Apay mo't? Nagbabawi ka no, nakiasawa kanyak ni Tuyang. Tagaputa saan nakabak na. Awan ka no, igatang na iti nakiting apaldana. Kaya pagpapintas na. Kaya't naman na natuladin ni Maribanang. Isuti amok, paray. Ni Banang? Huwag, paray. Saan ka diyan nakiting ita tipalda ni Maribanang? Kaya nakamake up no kasta arumwan. Apalan ni Tuyang, paray. Katsyak ti karurod na. Sa anak ka no abak na. Awan ka no, maitid ko nga igatang na iti pagpapintas na. Ay! Anyan ni Maribanang. Kasla balasang mutan. Ay, amoy samot od ili si Maribanang. Ay, aniya ka no? Ay, mapanijay ilay, kunak. Ay, feeling na kabalasang anyan. Apay aya, anya ti parikot ka ni Maribanang. Kano nakapal day tinakitay? Kat sigod mat nga agpalpal day tinakiting ni Maribanang. Ngamen, mas priskaw. Tanabara ita ti panawan.
Yan do'y bagay na iman yan. Na, at sa umanin tijak mo awatan. Bagay na nga rod ka no. Anya bagay na. Sa nakasandal pa'y. Anya ko ba ti parikot iti dayta? Kundi sandal ka mapanlang ijay ilay. Yan do'y nailak din sandal na yan. Napinta-pintas iman. Adi unay na nga to, den hills na aday, tan flat mag. Isu ay komportable ay madan iman. Naawatak na jay marituyan. Napintas ka na, di sandal ni Maribanang. Feeling balasan kidi Ay nah, marituyan. No kayat mo, agpalda ka mo't itinakiting kan nagsandal ka mo't. Tadi ka kat agdilla-dilla wakas ta. Ayun, aw nga roda lawa, di ka man ni siya, marituyan. Antoy ka no. Ay, dulay daw. Iduan ni ka man kalisi kalime. Sasawo makali. Adula amin. Iti anya alga pong agsandalak. Ken agpaldaak iti nakitay. Sa anak laakas kin ni Maribanang at feeling balasan. Masigok ka na tamafoyok ka. Sino'y ka na? Kunya rod agsasaw iti saan na maaw-awatan. Ay, apalam man nga tan ni Maribanang. Iso ti ammaw, marituyan. Marikwana, di magas ni Banang dito tirsinam iti agsapa. Saan mo, Kapitan? Apay ka day? I'm just asking no di magas. Saan, Kapitan? Ay, nakita ka naglugan iti tricycle. Kat nagpintas. Anya ti panagawat mo iti langan nga ita. Apay, adaya kayat nasawan iti kasi alangan ni Maribanang, Kapitan. Iso nga ron adamdamagan ka, no anya ti panagawat maaw. Okay lang, Maut. Napintas tupay. Bagay na. Day talang? Amangando atapom nga adda lalaki ni Maribanang, Kapitan. Kwa? Apay nga katawa ka? Ay, maawat akon, Kapitan. Agjiljeli ka. Jili nga ibagbagam. Agjiljilos ka. Ay, kaya't nasawan, agim-imon ka, Kapitan. Katawa manin. Among, Kapitan, nasingpet ni Maribanang. Di na ka maitura, dalukwan. Apay nga ron akasla balasang nga kawas. Ay na, Kapitan. Okay laag dayta. Kan may sa, rumbang agpapintas ni Maribanang. Taglaklako-lakat nga ron iti beauty products. Kasta? Ikatwan Ada ayamat gumatang iti beauty products na. No nakaluslos siyang. Siyempre, i-apply na dagiti lako na iti bagina. Kasjay. Tapno, maipakita na amayat. Aya. Wan, Kapitan. Isuan niya kan agjiljilay, wan. Tamaday. Na. Wan, Kapitan. Maday ti agim imaw. Anya ti mapaspasama king katuyan. Bagay ko ka di ba dong? Naka-lipstick ka. Nakapalda ka iti nakitay. Ay! Mayat ka day ba daw? Himbag kumaano saan nga kurkursing tasakan. Ikaklay tila natin yung dito saka. Awan ton ti kursing na. Apay, papanamaya. Takas na tilangan. Inak ijay ilay. Inak gumatang iti mantika ken bagoong. Takas na tilangan. Kundi lipstick ka pa'y. Apay, ni banang banangan laeng ay ati makabaal nga agsuot iti kastaw. No kasta ay napalamanan ni Maribanang. Ay saan? Yung kaya't kulang nga ipakita. Akabaulak mo agsuot iti nakiting apalda. Ala, makamuka. Nala, ikan na kun iti kwarta ta inak ijay ilay. Inak gumatang iti bogoong kan mantika. Ay, paisa. Pagat ka man di sa ibadong mo.
marituyang. Ay, una Ay, yun. permi ay nakiting san paldamay sana. Agsao ka man yung tijak mauawatan. Ah, Anya ka naw. day ta, paldam, nakakitkiting maray. Ay, Hey, oray at bagay ka. Tulada man ni Maribanang. Ipakita ka mas napudpudaw ti legs ko nga misaw. Ay, yan do'y man ingos kayo ay napudaw yan. Ay tan, umuyam na. umayam na. Apay ayam. Kunak, papanam. Inak ijay ilay. Inak gumatang itibugkong kan mantika. Kan aminin nga awan ijay kusinamay. May nga rod, umuy tan ilay marituyang. Nakaba man ilas laku akside. Ay sos. Ay adikan mabayin isan langam ay sana. San Ay isulam. Ay sana mo tasasawaw. Na. Kunak, saan ka amabain itikas ka alangam? Naa, mumalagayam ti agsaong iti ilukaw. Iyaw awan nakpailaang mag. Ay, pagbay na kumangay. Ni Maribanang tupay kat agpalday tinakiting agpailay. Aw aday, tan bagay na. Imbagkan ko na ata. Aha, dulamay! Kumano ka manlangan? Ay, oray di kan makikuy-kuyo kanyak. Di ka kayat akakuyaw. Ha? Nang ang ragtupay mo lang tabok mo. Kin kakurkursing mo lang tarupampwe. Sino ka nam? Nakarkarot ang sik ayan. Naa, Ay, nabanog at inteng. Kaya't konti maturog. Di na pa idamagan nun ng anak ko na. Ada ginatang ko ditaan naluto asidaan. Makaamukan. Ay, talaga nabanog ka. Ay, inakon maturog. Di na pa idamagan nun nagluto ako no saan. Nangan nga tan. Sino nga ti kadwa na? Di nga ta pulis iti tagtagainap na. Isuti nag-take out iti sidaan. Ipakan ko kiti iti aso di ginatag na sidaan. Anya nga po asidaan. Sige Brownie. Kanam day ta sidaan. Naimas day ta. Tadobo a karnit babaw. Day to'y day ta. Fried chicken. Aguma ka, Brownie. Mabsog ka dita. Nagdadakar ti puti chicken. Ibusam amin na kita. Ada pa'y pansit kan chapsuy. Ada pa'y pinakbet. Kanam amin na. Inteng. Ayan tay ginatang ko idirabi asidaan. Nagaduday jay. Sidaan. Nagaduday jay, inteng. Takunak asidaan ta aging gaitang agsapa kan aging gat aldaw. Kwa. Ayan na ngay. Imposible asindam amin kat nagaduday jay. Impakan ko ka ni Brown ay. Anya! Nagkuna gamin nga gisangpet ka iti sidaan. Apa imbaga ka gisangpet ka iti adu asidaan? Inteng! Di nakmulagatan na kasta. Kendi mo pigsaan ang mga ibalikas itinagang ka. Total, ada mapulis mo. Anya ti kinunam. Oray, iti tagtagainap mo. Agin inaga kayo pa'y. Ha? Tagiragsakam na dya tagtagainap mo. Sa hindi nakariin ka. Imbaga pa'y. Sa pa'y kumata, maituloy na dya tagtagainap mo. Anyat sasawamon, inteng? Ada kaduam karelasyon mo a pulis. Katnangan kayo idirabi. Ha? Ditakan! Hoy, intay! Agsubli ka! Intay! hello, Kapitan. Si kamo day kamasawat kao. Marito yan. Nakitintipal dam. Sakit nakaherpin ka iti nagdakal. Sakit naka-make up ka.
Nagdadakkel mo tanda kita aritos mo? Apay, ni Maribanang laing ay at makabail nga agkawas iti nakiting. Kwa, marito yan. Amom ka na, no? Apay nga agisusuot ni Banang iti nakitay. Nalabay nga agpapacharmay. Ada siguro, Kras na. Iso nga agpapansin babaen iti panagpalda na iti nakitay. Oh, at tuyon tay order mo anabanglo asabon kan shampoo, marikwanan. Ada pa yung tay pangrupa dita. Kastamutan iti lotion. Ay, sana ko magagaramat ka iti lotion kan pangrupa tabakutakaon. Ang nga magpilit kamot nga main. Ay na, mare. Ikan tayo mat iti regalo ti bagi tayo Agpapintas tayo mat basit. Akan sana bale, mare. Ta safe para iti skin dagiti lakok. Awan ti ramen na ang makadadael iti salon at. Sa bagay huwag gaya mare. Among kaday. Tinulad na ka ni Mari Tuyang nga agpaldamutan iti nakiten. Ay, awan dakas na. Ay, komportable ak iti kastoy asuot ko. Sana bale, ta saan mo't unay anakiting tipaldak. Woy Maray, napintas ka iti kastasuot mo. Ay, kas ka nabalasang. Ay, nabara ngamin itati panawan. Iso akastoy latan at isuot ko. Naka-t-shirt, kan nakapalda iti nakiting. Ewan awan mo't dakos na. Ngam, Maray, ada ka di crush mo. Amangan mo no agpapacharming ka iti gwapaw. Ay na, mare. Iti kastoy nga edad ko. Ay, awan dagitan kanyak. Adda nga ron asawak. Apay laeng nga agpacharmingak iti sabale. Ewan mo't kit di Tauray kas jay laeng ni Inteng. Asawak lataday jay. Saan ko anayunan? Kan saan ko nga isukat? Ewan Maray, nasaya at launay dayta ngayon baga. Wan, Kapitan, kasta ti ko na ni Maribanang. No kasta? Labnak ni Banang. Kauwan! Iswadi ka agsilsilos, Kapitan. Tas ikalaang tilabs na. Ala. Buto yung tigat gatagag kapay kaya na imas atin na pa kagawan. Mapanakon. Awan, Kapitan. Atay, Ato'y matibayad ko. Na. Gawin ak malagan ta. In kami agkape ka ni Banang Dungo. Nakaragragsak ni Kapitan, idi imbagak labs na labs ni Maribanang. Napunas anamin pinsan ti imon na. Banang Dungaw. Ato yung ti kape. Si kamot tan tinagtimpla iti kape, Inteng. Ato'y mati na imas atin na pa. Amo ka magustuhan. Winmot Wan. Jay paboritok dayta ala ko ni Marikwanang. Ay ala. Kapita, ta inak mang tiliw iti manok. Ta agtinula taman. Itaman pa'y, Inteng. Katuna. Ngamahin. Ayatan ka, Banang Dungo. So, pagsidaan ka man ita iti tinula. Ay, kaimasam nga ron agluto, Ay, undungaw. Sigurado, makaadong tutimangan. Inteng. Banang. Ay, napunas ka din ti madiarik nam kanyak. Kaslang amin kanayon nakakasuron. Ay, kwa, saan ka akasuron? Ngamahin. Ayatan ka, Banang. Ay, ayaten kamot, Inteng. I love you. Banang. Love you, Inteng. Anyangay, Kapitan. Di kang amin agat atap iti madikin ni Nana Banang.
Kasi kalaang tinapos na. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat ken iti direksyon ni Fergie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdingan. Marikwanang, mayat ko mati kakatawaan ta di titeresenam, no ada ni Marituyan. When ako mamaray, saan dan sapay analpas tay lablabaan na. Ay, agpadpada kamin nga ado ti lalabaan na. Ada ka mo dito istor ko, abakis istorya. Kunakun kat, umay ni Marituyang. Na, aywan, isong mo day kasumungad. Nakasukat mo. Adan sa papananda. Kan, ada kadwa na, Maray. Kada namutlaang abakang. Hello, kumaray! Umay kuman iyam-am mo kada kayo, dahito best friend kaw. Best friend mo? Kunak ano da kami ti best friend mo, Marituyang. Ay kwa, dahito ni kumarik Adalmasya. Hello, nasaya at magtanam mo kayaw. Dagiti is istorya ken ka ako kumarik. Ni kumarik kwa nang baak dayto. Punay mo tabakaw. Dayto man ni kumarik abanang agsinumbangir ti utang na dayto ako kumarik. Na, Pasaray saan na pa yun ang mabaybayatan dagiti dadto mga utang na. ay dinakmot ibabain unay Marituyang. Sigay, panawan da kayo pa ay tamapan kami man mang restaurant ijailay. Ala, intan maridal masya. Ay, marurudak talaga, Mare. Asino kumatisan ang makaungat. Inyam amunak dinabaak. Man ano kumano, inyam amunak kas kagawad. Ay, nakarkaro anay babainak. Agasem, inyam amunak amang ngutang. Uwin garod Kalpasan na, impasigat na amapanda ka ng restauran. Na yan. Ay, nadadaol talaga ti aldaw ko. Ay, uray siya. Nadadaol mo ti aldaw ko, Mari. Napirday apirmay. Ay, dayjay ti ko na naabis pren na. Saan mo't anapintas? Pada mo tabak-bakutan. Kinursing pay. Nakalipstick lang mo. Uwing nga ron. Taga ano aya jay best friend na ako nana. Ay, dyan mo. Kan sana ka interesado ang mga mo. No, taga-anaw. Ay, nagsugat itikin ng tayo dyan restaurant, best friend. Una, siyempre, nagadugayam tinorder mo, bispray. Ay, wan, best friend. Amo kasi katin ng bayad amin itikin ng ta. Kunakmut kang kaso katakto. Nay, asidagtan di tabang ko ako na mapag-withdraw am iti kwartam. Ayan na tibang ko, aya. Basta, asidagtan. Sus. Sus. Uri ka. Nalipatak sa amot tag. Na, anya tinalipatam ako na. Jay librita. Sana ka maka-withdraw no awan day jay. Na, kasanungay daytan. Saan ka madanagan, bispray? Adapay mo't inton bigat. Kaya't mo asawaan. At sublitan tumanan, inton bigat. Wala, tamang itugot tanton iti dakkel aba. An-an mo mga idakkalabag. Nagkapoy ka mo't nga panunot, bispray. Pangikargaan ta iti kwarta ama i-withdraw ta Ayun, kaya man niya. Dakkalabag, wano ba si tabang?
Ano di kwarta nga ibidruta. Iso anak kel abag ti kasapulta. Ay, wag. Adadakil abag ko ijay balay mi best friend. Kabaalam nga tanga awitan di may sa abag a kwarta. Apay kay dinasan. Kabailak to pay nga awitan jay may sasako alaya. Day tanto kay di kwartan. Si kanto nga ruti mga wit bispre. Ay, katuan na. Ay na, mapadasak tumulangan ti agawit iti may sa abag a kwarta. Ay, sadak kel abag, anapunno iti kwarta, bispre. Nay, sino na ito inkuyog mo akadwan? Inyam amok kan. Wine, best friend mo ako na, mga taga-ano day tangay. Taga Manila. Di mo ayamadlaw. Nagamamuan nyo ngay. Nagadukot adamdamaga mo. Asikasuan ta na saya. Amam, ado ti kwarta na dayta. Saan na mga mo ngay nga ti kwarta na? Nakabang ko ti kwarta na. Irwar mi intun bika. Iso nga irwar mo tay dakkel abag apang ikargaan mi ti kwarta na. Anya ka taramidin na dito'y balay. Umian pa'y laeng Iso amapan ko asikaswag. Ilutwa iti naimas asidaan. Anya ka ti ilutam. Ay kaing kagtiliw iti manok Kababain mo no pagsidaan ta iti sardinas na itabak ng abis pringkaw. Maribanan, adda ka rin dito'y balay yun ni Tuyang ka. Ay, saan pa'y anagawid? Saan pa'y nga ron maray? Kinay, malumay. Kat no nagpaili da ijay best friend na. Sino day ta best friend na maray? Apay, di mo amaw adalma siya tinagan na da ijay. Nay, awan mo ti amo kakasta anagan ako mari na. Pandak mo't abakot. Kulot ti buhok na. Kaslasaan ang nagsagsagaysay. Awan ti amo kakasta gayem na maray. Nang pidpidutan na nga tayo ti day ta gayem na ako na na. Jack amo pare badong. Asino di berbero ka ni pare badong? Nituyang na. Saan ka no pa'y anagawid? Kat ne, maluman. Na. Awan mo dito'y balay. Na, iso nga ron mati ko na. Tadagayam na asimurutan na. Sos, sino day ta gayem na ngay? Ay, saan ming mo? Ay. Italaang anakita may. Ang mga no saan ataga dito'y barangay tayo? Katuan Sapay ko na best friend na ka no? Nagbiit matan nagbalin best friend na. Nagrigat mo tatiliwan day ito ang manukin na ya. Ay pare, may sinisiputan kaya ta Jay manok mi aparjek ko maparay. Timayab, santo timaray. Ket dito'y paraangan may titimayaban na, ket timarayan na, kasjay. Wan paray. Iso nga ron nga umay ko bilbirukin dito'y paraangan niya. Anya nga ang manok day, jay. Dua, ti karay kay na. Naa, Dua, ti payak na. Ada tapingar na. Ta kawitan ki ngarag. kastamat di manok ko. Ha? Oh. Ay. Kayong ingas na kiday. Nay. Dajay paray. Na. Dajay manay. Magmag na. Are you sure? Sure paray. Mala, inaktiliwan na. Tanay. Ipasidami di bisita ni Tuyang ka. Ha? Iso ka di dyan niyam amuna kadabanang kan kagawad ko ng abis prenda. Wahid paray. Isaw. Amaw. Ato ka nuti kwarta na paray. Ay, ang mga no budol day ta. Agalwad kayo. Sapay iparchan yun iti manok. Tuyang. Siyak tinagparte di manaw. Siyak pa'y tinaglutaw. Siyak pa'y taginaw ika. Na, nagreklamo ka? Ibagakan ka ba daw? No mairuwar mi jay ado a kwarta na day tabis pringkaw. San kang ikikan no adot itad na kanya. Ay, kaslawa mo ti makukwarta na. Oy, nangagnakan. Apay ngamin nga ibagbagam ti kasta. Ala, aginaw ka kiday. Tay nakadwaan nga agbuya iti tibe. Ay, agasam man. Iso pa yun ti agbuya iti tibay. Imbis kumaasya. No kayat mo ang mabingayan ka iti kwarta. Aguli mo ka. Maray, umayak man umutang iti kapikan asukar mo.
Ayan nga, itay bisprin mo. Anda ijay balay may maray. Isumat gahit nga umay ka umutang. Ado ti kwarta na maray. Iso ako na mabisprin mo. Ibingayan naktukano iti ado a kwarta na. Umay kung tubayadan amin nga utang ko dito tersinan. Sapay ko taado nga ang paiso, ti kwarta na. Ado ko naktumay. Nakadulin ijay bangko amin a kwarta na. Itimplahan pa iti kapina. Apay ayak ka ba nang ngaron? Wen ang apay siya ngay, di na mo itimplahan iti kapay. Apay, ado ti kwarta. Dahito'y tinapay. Ika na mo iti kapi ka. Kukuha na amin dayta. Dahito'y dua asupot asag sa nga pulo ti kargana, kukuha namin. Bisita nga ron. Makadlawa ko na, tuya. Di pinarte ka manok. Isumanan, di nakadadaw. Di gulahan ti sinda. Ay nabadong masukatan to amin dagita. No mairuwar mi di kwarta na iji bangkaw. Ay sigurado lang nga, tuya. Nga adaw, ti kwartana, dahil ta bisprin mang. Imyan gayam ijay balay dajay ko na ni Marito yang abis friend na. Wan, Maray. Kano'y may imutang ni Marito yung itikapi kan asukar kan tinapay para iti day siya bisprin na. Aga, sangay dayta. Umutang pa yan, gapo iti dayjay ako na best friend na. Mas dawak ata umay umutang ni Marito yang. E din to ta ipanpanakkel na nga ado ti kwarta di bisprin na. Wen nga rod, ken may samare. Saan mo't nga agrup-rupa nga ado ti kwarta jay best friend na. Ay na, agdi gusta laang Maray. Adayo abak nang tilangata. Ngam iti day di bisprin na. Wen nga rod Basta. Jack mamate, abak nang jay best friend ni Marituya. Badong, mapan kamin ijay ilay kini besprin kaw. Agi withdraw kamay iti kwarta. Limlip-lipatan di bingay ko Siyak tinaglutaw, kas kada naginaw. Wan, nanya kalaki din Siyak ti mga witjay kwarta na amay sadak kalaban. Ilibasan naktaw, nga iyalan iti oray may saripit tulang nga kwarta. Uray dwa reput no iso ti kayat mo. Ay kita na yung nga rudin ang atalaw, saripit. Ipakadak to jay may sarepet. Ngum ilibas ko nga ibulsa jay dwa repet. Sa anak to pala nga bangbangkag iti makabulan, no da di kwartata. Pasikatak to man, dagiti koko maray. Ay katwin pasikatak tumay ni parintay. Ay, nabandog ako na magmag na bispray. Ay, uray siyak nga rod. Nabandugak mo na magmagna. Mabisinak pa yan, bisprin. Ano santan ati magnata si dagtamitan ni Jay Bangkaw. Bisprin. Mapantaman pa'y lamang restaurant. Inton makawidro ta kuman Bayadan pa'y laang, tasukatakto, inton makawidro ta. Ganda kwartak ditaw ngam kakaiso na nga igatang mi iti abono iti nating ni Badungkaw. Ay, sukatakto, bisprin. Mapunon to iti kwarta day tatakkel abag, nga igamaw. Sa bagay magkaibi malak intangarudan. Sa nga lamisaan mo ti in-order mo bispray, nakadaw. Anda ka mo tamang bayad, bisprin. Sa mga nukurang iti pagbayad kaw. Umanay. Ala, mangantakid din. Ay, kasanungatan nukurang ti kwarta. Problema aya dayta. Mapanak to ag withdraw. Mabati ka pa'y laang dito. Ay, orayan ka ditaw. Katuan ano sa kun ati magmag na amapan iji bangko. Sa bagay, asidaglaang magkidi ijay bangko. Las ka na mapanak iti ili maray. Kasapulan ni tuyang kaw titulang. Tapay. Paginawin da ka no iti restauran na nangananda. Ay sos, ikababain Anya ayatin na pasama. Saan mo't kanon ang nagsubli iti bisprin na ako na amapan agwidro iti kwarta na maray. Ay kita manday ta. Pudno Jesus pitsak aputol-bodol na iti abisprin na. Lino ko na laang ni Barituyan. Ay, badong ko ay
Ay saan nakasangitan na kasta, tanabiyagak pay. Ayan na, di besprin mo. Saan nga ruday na nagsubsublay? Siya tinagbayad dito yung restaurant. Kurang pa jay kwartang yung bayad ka. Iso pinaginaw dak. Una kon kay, hindi pa yada kasi hindi suspitsak iti dayta, besprin mo. Oh, dahito jay dakalabag. Wana pulos kargana. Ay, nabiktima kan tuyang. Naglaka kan to, may tamaluklukaw. Maray, ayan tayo bisprin mo ngay. Awan mat nga agpay son ja best friend mo. Ay, jakla ko man nagtalak iti da dya tao. Dakis magkayam. Sapay oray lang niyam amo nakabaak. Ken oray siyak. Aging gaita, nasakit pa lang tinakam ko, marituyang. Inyam amo na kitiday ja ako ng best friend mo, amang ngutangak. Ken jak nakabaybayad ka nagiti utang ko. Ay, dispensarin yun ko, kumare. Nailaw anak adagos iti dayjay. Jak pa'y kidiam mo nupud no jay imbaga na anagan na. Kaya't mo asawan, saan mo unay nga amaw? Ay, saan nga ron, maray? Nagsabat kami lang nga may di ta kalsada. Ay, na to yan. Inton maminsan, ammom ton. Saan ka basta agtalag? Iti saan mo unay nga amam mo. Ala sigay! Tikang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan MK. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Pinawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Apay, adi ka makatalnaya, tuya. Ay, Itay ka pa ya, kita dita cellphone mo. Apay, ador uraya matiks mo ya. adda nga road. Asinaw? Tay kubrador man iti huiting ijay ilay. Ay, nagtaya ka. Pinilit naktumuda di ako, brador. Di kapilitan mo tanagtaya. Gapo iti natagtagainap ko ang numero. Ano nga itintayan? Sa nga gasaw. Ay, agasam nga. Di ka pa laki inggatang mo iti masida. Anya ti mo nga no mga bakak. Dakkel ti pamatik ang mga bakak ba daw. Marikrik na. Awalat pamatik ang mga baka. Di ka man kumuntra kasta. Makamalas ka mo. Nagvibrate sa cellphone mo. Ay, ang mga nuiso da ito yung tur urayag. Ay, kat basama. Ay, nabadaw. Nangabakak. Rimwarti numero at hinayaak. Anya? Dakkel lakit di ti pangabak ko ba daw. Ay, kabalatuan naktungarod Itay kun kontraan na. Itay, dumawat ka iti balata. Anya, matanti ka anak bantay dito yung store ko. Ay, Enrique kula kumaan kabayata ti kaawan ko. Awan mat koleksyon. Idinto ana ibus magdagiti lakok. Ay, salbag ki day. Pangala nga iti iporchis ka no kastoy laang. Ay, saan gaya mamapagtalkan day jay aka anakak. Ay, jakton maulit na pagbantayon dito istor ko. Imbag kumamot no ada pagutangak iti iporchis ka. Anya nga iti pangusaram iti inabak mo iti huiting. Pampanunuto nga ron no anya ti pangusara. Jay kumaumado pa'y daytoy. Ay, kat inegosyo ma. Anya ngay nga tatimayat ang negosyo. Ay! Amokon ba daw? Anya ti amam. Ti pangusarak iti dayto a kwarta. Ipautang ko tapaporsyento. Anya?
Saan aya nga iparpari da ta klase ti pagsapulan? Jak met ipilit tag pautang. Jay umasidaglaang ati ikak. Kan ipasigod ko nga da porsyento na. Kat adamet ten akadakwada no kaya dakwan no saan. Agdinamag ti panangabak ni Marituyang iti huweteng. Dakkel ka no, di inabak na. Kasta ka di, Maray. Padasok man nga raw ti mapan umutang. An-anwam ti utangam. Igatang ko iti lako kaya istorkaw. Nagkupkupit mo ti narami di ka anak kak anagbantay ija istorkaw. Anya nga ita, awan mo tin igatang ko iti lako. Ay kat padasam ati umutang ka ni Marituyang. Pautangan na kamot siguro tanangabak. Dakkel ti inabak na. Ada kamet marikwanang. Anya ti gagaram. Namuak nga men, ti panangabak mo, Maray. Aywan! Umay ka makibalataw? Saan mo takas ta, Maray? Umayak ko maumutang. Paggatang ko iti ilako. Tanay, nalugi ang mo iji isturkaw. Sana basta ipautang ko ti inabak ko, Maray. Anya ti kayat mo asawan? O saram apagpuunan di utangam san kaday. Kumamaray. No kasta, maawatan nakmat siguro. No ibagak, apaporsyento ak di utangam. Isuitan ti business ka. Anya? Sa anak matkit di nga agpilit, no saan nyo akayat, di isan lang. Saan ko nga'y pilit? Manungay ti porsyento na, no kas pangarigan, Maray. Basta di isang aribaw, 200 ti porsyento na. Alang nga rod, umutang ak iti 3,000. Agbalin taon at 3,600 inton bayadan. Kan makabulan lang ti pawayway day tang utang mo, Maray. No saan ka makabayad iti lasod ti makabulan, agbayad ka manen iti another 600. Kada bulan, no saan ka makabayad. Anya? Tay kurakon, Maray, saan ka piliton? At dakan ka no manugot ka, wano saan? Alang nga rod, awan mo't amok asabali apagutangak. Ala, pautangan nak nga rod. Kasanungay, Marikwanang, pinautangan na ka ni Marituyang. Pinautangan nak nga mada porsyento na. Anya? Ay, kayat kulatan tawang mo't sabali apagutangak. Ay, una yan ni Marituyang. Iso kano ita ti business na. Ay, kat daras bumaknang no kasta Ang no saan mo't nga agbayad iti porsyento, jay pinautangan na. Awan maaramidan na. Hanggang saan tumot na makautang, tay saan na nagbayad iti porsyentaw. Iso ano si ka, akayat mon tumanan ti umutang. Kapilitan nga agbayad kay iti porsyentaw. Ay, gapo iti kinarigat ti biyag. Iremedyo ti tao ti pagbiyagan na. Adanto pa'y dagiti agtakaw, gapo iti kinarigat ti biyag. Day tamutten ti saan ama iparbeng, Mare. Uray ko makasano kinarigat ti biyag. Ikarigatan tayo ti agsalukag. Asaan kat nga agtakaw. Agpapautang gayam itan ti business ni Marituyang. Ay, imbagman. Ta ada kwarta na nga ipautang na. Kat no nangabak ka no, iti huweteng. Ay, iso, ti ipapautang na. Wen, kat ada porsyento ti ipapautang na. Ay, nakaamuam iti data. Ay ni kumari Kwanang. May sa ni Kwanang kadagiti imutang ka ni Marituyang. Talaga nga ada porsyento na. Adda ka no nga rod. Gapo, taison ti business ni Tuyang ita. Rinugyam gaya man, di ko naman nagusyam to yan. Pinautangan pa'y gaya man ni Marikwana. Wan ba dong? Kananda pa'y dong nga imutang iti sangaribo. Agasam nga iti tubo jay kwartak. Aganan siya, nga uray agtugtugawak lang. Ay agasam nga iti 5,000 na pautang mo. At dan anak na asangaribaw iti makabulan. Ay katun na, 600
600 titubok iti inutang ni Marikwanang. Sa tigdwa gasot mo, dagitay dwa nga imutang iti sagsasangaribaw. Isu asangaribo ameng ti porsyento na. Mayat gayam day ta pagsapulan na. Nang runa no ado ti umuda. Isu nga iwaras mo, ngagpapautang ak iti porsyentuan. Takno dakdakkel pa'y ti makwartata. Sige. Tagsapulang man iti, kasapulan iti kwarta. Ibagak lain, nga umasiligdaking ka. Imbag man ka na amok ngagpapautang kayo gayam na natuyang. Adda ngamin ita iti ospital ti anak ko. Jak mairwarta kurang ti pagbayad mi. Kahit manungay ti utangam. 5,000 ko manana. Ta 5,000 ti balance mi. Ay katun na. Agbalin taon a 6,000 no sublime. Kahit makabulan laang ti palugit mo. Agbayad ka manon iti another 1,000 no saan ka makabayad. Manay nayunan ti utang mo kada aglabas ti bulan asaan ka makabayad. Una na, makamod itang tinapatag mairwar mi ti anak ko. Nasaya at matagkin na awatan ta jingke. Umaya ko nagsinger jingkay. Makabulan ng tinapalabas manipod inalam day 5,000. Nana toyang, awan pa'y kwarta. Ano sa inyo kumapay laang ti 3,000 nga ipauna? Anya! Awan at talaga ti pagremedyoak nana. Mala, ikisay ko nga rod iti utang mo. Bali nagbalinon asa ismail ti utang mo. Agbayad ka iti 3,000, iso nga dapay 3,000 ang mabate. Plus, 10% naman yung asangaribaw iti subaro no abulan. Iso ak 4,000 pa iti utang mo. Sige na toyang, barang adamanin mairemedyo mikin nila kay ko, inton sumaro no abulan. Na, si kamot ti masabat ko jingkay. Nakapudpudot kat saklot mo pa ti anak mo. Ay, agsakit day ta anak mo. Napanak na kilabada, Kapitan. Ha? Taisupay di maitulong ko kin nila kay ko apagbayad iti utang ni kin ni Nana Toyang. Na, di kay pa nakabayad. Kat manon abulan, ti napalabas. Saan mo ito namalmalpas, Kapitan? Diyak pa'y maaw-awatan di ibagbagana. Ay, manuti inutang yaw. 5,000, Kapitan. Mano nga yan ti, naitad mo kan kwa na, manipod rinog yan, ti nagbayad. Bali 6,000, Kapitan. Ngam adapay ka no 2,000 abayada. Na, 5,000? Agbalinin, 8,000? Ay, Iso nga rod nga ikarkarigatak ti makitangdan, Kapitan. Tapno matulungak nila kay ko. Kat mabayadan min ti utang ni. Tapno sumardeng matin nga 4%. ay una yun. Ay, nakisao ka kumata barang maasyan kan ka. Nakisao akon, Kapitan. Ngam dagulit mo ni Nana Toyang. Saan ka no nga iso ti masidag kanyak? Siyak ka no, ti masidag kan kwa na. Ay, bagbagaan ni Tuyang, pare. Maasi kayo kumamot kini Jingkay. Kakaasi nga grim-grim medyo, tapno ada ibayad na kada kayo. No nabayadan na mo tigatan nga inutang na, ay kat baybayan nun ata kaasi. Business is business, pare. Iso nga ron titulagan din, naskin na tong palin na. Di kay masyan. Itugtugot na pa yan ti basit nga anak na, amapan makipordiya. No nga agsakit di ubing. Saan mi napariko da dyan, pare? Naa. Nagkunang nga ganak da, no saan da magaya makabaila. Apay awan asiyo iti padayo a tao, Ay, agpapada kami lang nga marigrigat, pare. Kan agpapada kami, nga agsapsabal. Ay, una yun dahi ta pare. Sapay ko mga ron, tadi yung mapadasa. Kas iti mapadpadasa ni Jingkay. Ay, papanan, nakarugot ka, Mike. Mapanak iti balay ti may sa negosyante ijay ilay. Dakil a kwarta ti utangan na. Arig na maipautang kun amin to'y kwarta nga da kanya. Angam sa nabalay, dakil mo ti porsyento na. Maganan na tiyan nga ro da. Nangiruna kay dakil a kwarta ti gama. Wen, di ka kadi agdanag taamok ti aganan.
Ay, talaga nga awan asin na pare ba daw kan maritoyang ka ni Jingkay. Kaasin ni Jingkay amang remedyo iti pagbayad na. Ay, sana bale, tamaudi ka nun jay 2,000 abayadan na. Kat nakuna na pa'y, adi nandun ulitan ti umutang ka ni Marituyan. Dagijay lang gipit at talaga ti maiturod na ti umutang iti porsentuan. Kan dagiti negosyante. Kat sapay lakumaa, pasaanin agsaksakit jay anak ni Jinkay. Ay, narigat ti kasjay. Narigat lang arudan ti panagbiag da, at dapay lagsakit. Eh, naku namun banan. Uray ko manukasano ti karigat ti biyag. Basta awan ti agsaksakit. Ay na. Pampanunuta kong tidakkel asingirot iti binul. Surti tasyak tinagutangan na dyan ni Gusyanta. Agban nasiwa kong dito. Tita kano abanda ti balay da dyan ni Gusyanta ka. Nagpardas mo tin alugan da ita sumungan. Nasaya, Mike, tan nakaring kanto yan. Ayan ti kwarta ngawit mo. Kay, naitid mo kadimot lang, iti umut-utang ang negosyante. Ay unay kamutan ba daw? Kumustaan nakpay mga umuna sakbay adamagam ti kwarta. Ay, pasensya kanto yan Ang awan mo't ngaminan ti kwarta iti pagmaw. Kasano ako na mga awan? Dagita lang tinay-surrender agamit mo. Awan na pulos ti kwarta. Kinahit inaran ka. Inaribongbongan da ka dagiti tao. Iso nga dalaki dinagala iti kwarta. Ay san amabalin ba daw? Dayjay laangan tinabat-bati a kwartata. Manulaangan ginabati ijay balay. Pasensya ka na, Maray. Ngam si kalaan ti amok nga asiggan. Ang mga nod na maipautang mo kada kamay. Kamusta ngay ni Marituyan? Ay, ayos mo tin, Maray. Imbaglaki din Tayos mo, ya result ti CT scan na. Iswa mabalin ng terumuan. Ang dakkel ti bilmi, di ospital. Pasensya kan, kabadong. Ngam awan maipautang ka. Pangalaak nga iti pautang ka. No kayat mo, adam-amok nga agpapautang iti porsentuan. Anya? Da kami imit itan ti umutang iti porsentuan, Maray. Adakan ka, ano kayat mo? Ibagam lang no kayat mo, ta isurok ti balayda. Adda ka din na utang mo apagbayad taba daw. Ay, awan to yan. Ngam no kayat mau, umutang ak iti porsentuan. Ay niya, Awan sa bali na pagutangan ta. nagrigat ti umutang iti porsentuhan. Nagrigat ti agbayan. Ay, malagip kulaki nga raw tinararamid ta. Saan gaya man nasaya ti agpautang iti paporsentuhan kadagiti agkasapulan launa iti tulong. Ay, marik na ta itan tirigat dagiti pinapautangan ta. Ay, anya ngay itana na to yang kantata ba dong? Ano sa inyo mat ita ti umutang iti porsentuan? Saan nyo kumangamihin nga aramidan ti banan? Asaan nyo akayat ang mapasamak mat kada kayo? Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama na yun! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ten iti direksyon, Virgie Peclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Badaw, di mo pa'y matinarimaan da ito'y agtad-tad a kusina. Awan materialis ka. Anya nga awan, kat napan ka bimulod kini kapitan. Di mo mat inususar. Ay, gaya man niya. Mala,
Bayam, tatarimaan nagtaw, itong masangap. Di mo pa'y inlan sa day tamatintin nag-atawa. Tarimaan nagto amin dagita, itong masangap. Masangaw, masadot ka laang. Apay ayang aming nga, purado ka. No kayat mo, di sikat, di magtarimaan. Kasano nga, no alaan ni Kapitan dagiti binulod mo agamit na. Ay, rumwara man gayam. Tamapanak man manan bumulod ka ni parintay. Tanya man ang tibulodam. Bagas. Tawan pulos bagas ta. Pare, good afternoon. Ay, kastamot ka pare. Sige, lumabas ka lang dito balay. Ay, sa anak lang ang lumabas, pare. Umayak man bumulod. Bumulod ka manan. Nanya, kito kumpare ko na ya. Ananusan na kanya pampabuludan, pare. Kat no di mo pa insubsublay, iragadi a binulod mo. Iso ajak matartarimaan, di pag masitasan ni Banang. Di mo insubli. Ay, umay kunto isubli, pare. Saan ka kanya madanagan? Tasan amapukaw day jay. Anya nga, ti umay mo buludan. Bagas ko mati umay ko buludan, pare. Na, makan mo ti umay mo buludan. Huwag ko ma. Awang aminin pulos bagas may. Kinituyan ka. Mabit lang. Inak mangala iti ipabulod ko kan ka Ay, aguray ka buta, pare. Dimpay mo dinamag no mano ti buludan. Ay, mabalinan ti upat asopa. Ay, may sakaban kumamit. Pare. Ay, nagadungay. Ewan ton ati bagas mi. Awan na ya. Nung ay kagudwa ka ban, pare. Ada. Upat la abasaw. Wano upat asopa. Nagadumot na ita buludan mo. Di mo tumot la sukatan. Sige, pare. Anayam nga roday, 5 abasaw. Natagpanayon ka pa'y. Wan, pare. Inam abasaw, mabalin siguran. Saanan nga umay gumatgat ang iti bagas dito tersinak, nakabadong kan marituyang. Talaga saanan, taijay balay ti pagbulbuludan ni pari badong. Isumat lagayam Ay, nairwam ngamin kat ni pari badong apabpabuludan da. Isong agsubli-subli da itan abumulbulod. Isumat lagayam. Uray martilyo, lansa, kaskadaragadi ni Enteng. Buludan dalata. Aging ga ita, saan dapay nga insubsublay? Kasta ti ugali da nga gasawa. Nalaing da abumulod. Ngam saan damot nga amo ti agisublay? Ay, basol mo't lang ni Enteng. Rinwam na ngamin ida. Nay, Maray, ni Marituyang na. Anya nga tati umay nagatangan. Anya ti umay mo gatangan, Marituyang. Adaya mo't igatang ko. No kasta, umay ka lang makichismes. Saan, Maribanang? Umayak bumulod. Bumulod ka, itilakok. Ay, kasla imutang kamutlaangan ano kasta. Umay ka umutang, Maray. Bumulod. Sa balay, ti utang. Ay na, day tamanan, ti saan nyo apagkin naawatan. Tapno saanan nga umatindog ti saritaan, Marituyang. Damagak ngarot ka, noan niya ti umay mo buludaw. Buludak ay bigaom. Taupak man je bagas abinulod ni badung ko kin ni Kapitan. Taay na. Nagadumot ti bato kin itana. Na, insultuan na kami samat, Marituyan. Ay, ada kagayam dita Maribanang. Ay, baray. Na, itay pa'y mat nga mo, nadak ditoy. Rumbang gayam nga inyarasaas ko ngayon bagakin ni Marikwana kanya. Ngala, tapno awadan tirire, inakalaan jay bigao abulbuluda, Marituyang, tapno agawid kan. Wen, taing kataupan jay bagas abinulod ni badong mo, nga ado ti ita, kan batuna. Ay, wen, Marikwanang, kan Maribanang. Partakam nga raw, tanas kan ngagluto akaw. Ay, disturbo kat ti panagtaep iti bagas. Imbes nga iluto lang takuman. Ay, kat gumatang kayo ngamin iti aramaten nyo. Saan kayo abumulbulod latan? Ayun, ay matikas to yan. Puron sa bato na ito inluto makaninta. Ay, nasan kan nga reklamo?
Tanapan ko binulod jay maabutan abigaon ni Marikwanang. Tapno mataupak day tabagas abinulod mo kin ni Kapitan. Hey, nagsakitan, tingipin ka, makangal-ngal-ngal, iti bataw. Si kala nga ya. Awan, madi pagbuludan iti bagas na iti kapitan. Kabat bato mo yung pabulod na. Kun madimot apagbuludan iti bigaon ni Marikwanang. Abot-abot mo jay bigaon na. Ada pasahiros mo, Chip. Ha? Ayan na. Ito nga eh. Kunamlan asino ang magnalakay. Ni tatabadong may. Tatabadaw. Aglukan ka, ha? Ay, sana ang aglugan, kuwaraw. Ngay, niya tumayo aramidan ngay nga raw dito paradaan may tatabadaw. Umay ko man buludan, dahil ta tricycle mo. Ay, di mo buludin na. Pagpaspasadak. I-tricycle ani Chip ko araw ti buludin mo kaya na. Ha? Kasano kaya makapasada? No buludin mo dito kakaiso na tricycle ka, tatabadaw. Adalag mapan ko alay, di tabangkad. So, di mo ni paidan, tagkumpare kami may, kanyangkal mo. Amok na ita. Kaya no idiobing ka pa, ikat may saak ka nagiti nagaw-awerking ka. Kasta ka deng. Wang, agsangit ka nga may, no ni uncle mo, ti mga awerking ka. Takasanaw, kit agsangit ka labasit iday, kadilan na kan. Unay mo't dahitan. Siyak ni tata badong mau. Nakan-ano saking ka iday. Isala-sala ka pa ya. Tamno saan ka nga agsangit. Igat-gatangan ka pa iday, titrak-trak mau. Ha? Ay, sige nga raw tatabadaw. Mabalin mo na buludan to'y tricycle ka. Agyaman na kwaro ka. Kaya namumpay. Ha? Kaya no siyak pa edi, ti parasok at titilampin mau. Sige, buludan maun. At to'y titulba ka. Di kagdanag. Isublik mo lang nga dagaws. Kasuli na akto pa ya. Ha? Ala, ina ko na. Chip, isubli na nga ta di tricycle ma'am. Isubli na. Kat no nagsingpat gayam ni tatabadaw. Ayun niya. Isugam ti nang awerken ka idibasit ka man. Na anos magam, dahil talakay. Ay, saan ka man ako manag na dito isang wanak ta maulaw ako araw. Di problemado ak nga raw tanggal. Ay, adya ti problema mo. Ayaw! Saan ba't ngayon subli ni tata ba dong tibinulod na tricycle ka? Ha! Impabulod mo ti tricycle mo? Kunana mo ta mabit lang. Angam na eh. Di mo't la sumangpatan. Eh, ewan na. Ay, isubli na yan dyan. Saan nun? Ha? Ay, saan na mabalin na? Apay ngay asan na nga isublay? Eh, kino manon nagamit ko ti binulod na. Awampay, uray may sa nagsubli. Eh. Nas ka nga isubli na dyan tricycle kawan kahil. Kasla ka laubing. Agtalda ka man. Silpo ti biyag ko tayo dyan tricycle ka. Na, Kat no ison ti asawak tayo dyan. yay! Awan samot ni badong mo di tabalayaw, Maray. Awan, Maray. Adda na panan na. Isaw, ti urayak dito tirsinam. Ay kat malaman ano sumangpet. Sumangpet tumala siguro adagaws. Tabinulod na jay tricycle ni Kwarog ang nagluganan na. Day tricycle ni Kwarog, binulod na. Wan, Maray. Apayakas na nakigtot ka. Ang mga lumalipatan na nga isublay. Nagpaspasagid kan sa Maray. Napasagidan ka. Paspasagidan na, tadyak pa'y insublay jay bigaaw. Nasayat mo, tanakarik na ka. Apay nasken pa'y ayang nga isublik da jay abigaaw. Nay, apay ka ta sa anin ngay. Binulod mo nga rod, di isublay. Isublik pa'y kat abot-abot mahal. Binulod mo. Di mo lang nga rodan isublay, uyawang pay. Ay, unay ka ti ugali mo. Isusong rudal tikas diha klase ti bigaw, Maray. Isublim kid din kanya. Tausarot pa'y day dyan. Awan na talaga. Sanin ngayon subli ni tata ba dong ti tricycle ka? Kunak tumo nga mingking ka. Di mo ko mapinapapuludan ay. Awanin jay silpo ti biyag ka. Aglalate kan karag-karag ng silpo magam ti biyag mao, chay. Ha? Chip, ni tata ba daw? Oh. Apay ngay, magnamat tayo. Ayan ngay ti tricycle ka.
Saan mo nabirukan pa yung tricycle mo, Kwaraw? Apay asan ngay? Kukwak day, binulod mo lang. Imbati ka, nadyating nga, iti kalsada. Ha? Nagbuntong, Mike. Apay ngay, inyawid mo kumamot latan na. Yung kalahin na nadya, inukayan mo pa ya. Ay, sakla ko may pabulodan. Kunak tumag kang kachip. Saan anasaya ta pa pabulodan ni Tata Badaw? Awanin jay silputi biyag ka. Nagtala ka, Chip. Makita na kadagiti chicks alumabas nga grungrungaab. Nakakahiya. Kasano apabuludan ka? No kasta ka mag... Nay, kaya nagbuntong mo nga ron, yung tricycle ni Kwaraw. No ngay alaan ti sa balay, di tricycle na iyan ang ibatya. Ay, katalayan dalayan nga. Diyak mo't kukwa. Ay sos, awan lat di ka aramidon si kabadaw. Mala, no awan ta aramidam in ka isublen, dagiti binulod mo agamit kini kapitan. Anya man na binulog ko. Nalipata maud dagiti binulod mo a martilyaw, lansa, ken ragaday. Ay, umay naalaay, no kasapulan na. Ay unay mo data pa nagrarason ma'am. Masadutak man lang nga, mangisob-soble ka na kita. Ay, banang dungam. Ada tilot-lotom asida ang tayaw kada Kwaraw. Ay, tsak kayat tagluto. Ah, apa ngay? Anong problema? Apa anak kami suka kasta? Jay ibagbagak alababo at tarimaanam. Aging gaita, di mo mat inas asikaso. Na, iso day tati panggurgura am kanyak dungo. Ingka tarimaanan, tadyak makaluto. Ah, ay sus, ay delikado no di ka makalutaw. Mabibisinan ako. Hindi pa'y lang nga ibagbagakan ka. Ay, tarimaan na kong dungaw. Inaklaan dagiti materialis ka. Uno usaret. Kas kumat lansa, martilyo, ken ragade. Ha! Oh, Kat no impabulod mo amin kan ni Parim Abadong. ah. Ay, wun kaya man niya. Impabulod ko kaya. Insublinan uno saan. Ay, kabaw kan talaga. Ha? Awan pa'y insubsublina kadagiti binulod na. Ay, naglukon da jay. Nagalistaw a pinabuludak. Di na pa'y gayam insubli. Ingka alaanan, tatarimaanam ti lababo. No, kayat mo amangan ka inton madamdama. Darigati mabisinan. Iso ama panakon. Anya dagiti binulod ko king kaparay. Nata nakalipat kan. Sa gaysa nga ibagakan ka ah. Malaparay, tagdangdang nga. Lansa. Sa nga pulo a lansa di binulod mo. Anya pa Martilyo ken ragade. Kababay magking ka, no jak isubli paray. Ay, mabitlaan, tayo nakalaan. Mabitlaan paray. Na, isublinan. Ay, paray. Binulod magayam di kumparik at taga ijay kabang-ibang a barangay. Malagip ko paray. Aya, naganda yun day ta. Kapay nga yung pabulod mo, kat saan mo ako kwa? Binulod na nga raw. Iso ano kayat mo amaala? Mapan ka ijay. Anya kamutin pare? Tasak pa'y timapan mangala? Ay, kadwa na. Kat ijay lang, Mike. Ay, agbababawi ka nang ipabulod ka ka. Eh, di mo asit ganyan, Tem. Apayangkay. Eh, napudot ti ulo na. Eh, diyak kami natarimaan di lababong ay patpatarimaan na. Ay katarimaanan tan Jak mo't lang makapasada tawan di tricycle ka. Kasano atarimaan ng takit awan usaran? Ha? Amo kaon. Saan ngayon subli ni Tata Badaw? Na, kasano nga among? Amo ka. Tadya tricycle ka. Kat di namot langin sublay. Ay, saan natan nga ilutuan ni Antim iti kaninta no di ta matarimaan di lababaw? Ikarigata mo ti kumatang iti baro agamit mawang kail. Kaya di karigatan mo nga ron ti gumatang iti baro at tricycle mo. Ay, sana. Ikarigata ka mapanalaan ti tricycle ka. Nga imbati ni Tata Badong iti tengah ti kalsada. Ha? Kat pulo sa jakon pabuludan pa'y day jataaw. Nasaya at mat, Mare, numadaman at tartarimaan ni Kapitan tila babuyaw. Makaungetak nga rod. Tanagbayag nga ibagbagakan ko nang di na inkaskaso.
Wen marikwanang. Kat jay impabulod na kan ni pari badong agamit na. Impabulod mat ni badong iti sabale. Ay anyan. Kahit insubli ni Marituyang jay binulod na abigaom. Insubli na ngamay na maray. Mas di makalmat kan imado dagiti abot na. Anya. Ay di naman lainan na danmot. Awanin Jakon mausar. Ay talaga asaanan Kan saan mo ten makabulod kanyak ni Marituyang iti uray anya pay akayat na abuludan. Wen di namot ngamin amo ti agisuble iti buludan na. Inayadang matimangan Ano matiin luto ni Antim akanenta? Ay, maragsakan ka ni Antay. Tati narimaan, tati lababaw. Paritay! Ambong nga da ka dito balayaw, amang mangan. Yay. Apay aya! Umayak ko mabumulot iti palanggana. Paglabaan ka nun ituyang ko, paray. Hindi mo papabuludan ng kail. Di na mo agi sublay. Di da ka kayat apabuludan paray! Awan babain mo! Di mo amuti agisuble! Kanya, ay agawin na nga rodon, paray. Wen! Nasasayat pay! Tasan da ka apabuludan! Anya ngay, pinabuludan na ka ni Kapitan. Saan nga raw? Imbaga na pa'y ngawang kano ti babaing ka. Uray ni Marikwanang, di nakmet pinabuludan. Diyak kano ammo ti agisublay. Ay, awanin to yan. Saan datan na kaya't napabuludan dagiti kaaruba. Kan gagayam ta. Si kanto mga may. Ape apabasulin na ngay. Sika! Ay nanatoyang kentatabadong. Simple lang ang data. No anyaman ti binulod, rumbang nga isubli itinang buludan. Ala sigay! Di naman tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken na ito'y estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan.